Biyag ti tao. Anya ti planom ita, George, na itabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laeng ag Grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko ana. Ay, basol mo matlaeng no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao, iso pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo tamo ospital, nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayatken ka, George. Sipud pa'y awan ti denggem asaw. Pa'y ngay bagbagami kin ni nana ngagsapul kay ti sabali, ngem anya tinarabid mo, sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panahon na jay manang. Dadakalan da piya ken Vincent. Kas makita mo't. Wan ngem no husto ko maababa iti pinilim, o di adda kumamot ti katulungam ita. 15 pay laeng ni Pia, ni Mot Vincent 10 na pay laeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita, tapi musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maaddan iti kas niya sakit manang. Day tatibiyag a pinilim, iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi ita, tatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak tiyag trabaho anak. At dapay kanuutang yu ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Sigurado marigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatib ker. Uray anya pa'y apanubok ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon, tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Nabanuga ka nagtrabaho iti kalman. Isa, naaldawa anak. Okay laang, tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagur urayan ni Vincent iti kusina. Hindi po isa lang mati ka ng tayo anak ko. Adupay mati asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta kwarta, tatang. Mapanaklabit iti tersena anak. Gumatangak iti sidaan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wano basay. Basit lang nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na nana? Nakababain mo't. Ang mga no malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay day ta. Tulungan kayaw tanasingad agayam kaw day di Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padasan ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsat yaw. Baknang day jay, saan ka day? Kabalak pa imot nana. Talo atawan gaya mong tinapalabas, sipud pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya kumaitalay lani. Kumusta mo't nga tada Uncle George si Jay? Diyak mo Awan ka diti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laeng nga dinadenggen no damay bagaken kwa na. Kasanumot ngamin, Mami. Tilaangan napasamak iti asawa na, tisang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laeng anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akasta ti sitwasyon na ita. Awan tinamnamaan na kanyak.
Graduation ni Pia inton Biyernes. Saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga rin ti suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, ta pabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo mo abuludan dagita. Saan na? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumula ang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mo kiday. At damot sapatos kung barabado yu tatang. Saan ko ako kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. Usarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yu sigurado na ito tatang. Agyaman anak ko. Ungayam tatang. No makagraduar ni Manang Pia, di agadal tumat ti sentraw. Kapilitan anak ko. Awan pagpilyan tayo ta, awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog sardengak pa'y langit ipanagadal ko tatang. Iti anya aga po, anak ko. No agkuleyo ni Manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni Manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Delia na ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababainan no maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. Adan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kumata dumteng day tang aldaw kat kabailak mutan ti tumulong. Ay na, maragsakan ak unay iti kas na akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kini Manang Pia itatatang. Uwan, anak. Nagsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkulehiyo ka. Saan tanga roda na mapaniti garden itatatang? Saan pa yan, anak ko? Inton bigaten. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Tatang, agan-anod kayo kini Manang ha? Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga asidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti apo, adamet nana. Iso na lang ta 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal ije sentro. Uwan nga rod. Naskan nga adumat ti source of income ko. Nang runa kat agkulehiyo matan ni Vincent inton sumarono atawen. Manuatawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malaganan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Ano, masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalada ngamin iti inada na. Imalada kada kayo adwa, Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabatan ni Pia tinatengken kwartang ipawit ko. Sayang amin no agludak kat mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre kon ti load mo. Sana, nana. Ado ba't tanti na ilibriyo ka na kami? Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan adatayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak mutlat ta tatang. Naala kong timpaw ityo anateng. Ano sama? Nateng kan 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti nateng. Dakulan day di abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na itamom tagtipid, anak.
Tamok tirigat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na yan ako. Ala, agpakada akon, dapat naskan nga ramidag. Umawag ak tumanin numalam. Ba, yan ako. Apay akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana kan, tagpasentrutan. Tapno datati umuna itipila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat tagkuleyo manang piya. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito'y balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakid din ni tatang manang. Upat atawin laang mati kuleyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugi ak itimula ka natin. Nababati presyo at tiyambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayad kamin iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko. 7.5 tatang. Abang mi iti tanlo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak, anak ko. Naimbagabigat mo, manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapol mo? Imayak tagpatulong ako mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran ng iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumut lang nga pa man na makabawi ak iti lugik manang. Di ka madanagan, bayadak mo't lang. No imbagak nga awan. Awan. Pinilim ti kastabyag. Iso atak deram. Uncle George, mabit lang. Si kamot gayam layla ni kaanakan. Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang nga ruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo kaanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 day to'y Uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko siya kung ti i-text yun, no, at dapat kasapulan nyo. Kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, Uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak to latan, no, adda kasapulan nyo, Agyaman ak manan kaanakan. Apayakas diti pa nagsasauyo iti kabsat yu, Mami. Wala. Tano aday bagakan ko na idi. Awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call ti ropa na. Ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo kadi amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kunubalo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan yu ti mismo akabsat yu, Mami. Ala, sana nasaya ti kasta. Kasano laangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan yu mo't titulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan ti tulong da? Isu asika, di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da itoy? Siyak daytoy manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka manang. Agyaman nak ta pinabuludam ni tatang iti kwarta. Saan abulod day jay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani. Jak tumalipatan ti tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na, ading ko. I-text na to no adda kasapulan nyo, wen. Adda lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo.
Nangag ko ti saritaan nyo di kasinsin mo iti cellphone, Lailani. Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan dagi at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di da kiramraman. Saan man anatangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan yo, Pia ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan, manang. Ay na, nailot nga agpayso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita, manang. Oh, dandani kan aggraduar iti kolehiyo ading ko. Uwin nga rod, manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan time may ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Diyak kumanaamuan, ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan, manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Ang kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gahayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam kan ka. Sa di numanon tinagapwam sika, Lailani. Day off mo itasan ka di. Apay, dakasayan rumwarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita at tao. Groceries kun allowance da. Ay na, Lailani aya, awan ti denggamasao. Di mo't kunak, di mo tulungan ti kakasta klase ti tattao, nga mga tararamidam. Mami, nuyimot yu titulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan da kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Lailani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden yu, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangiyaga kiti na tayo anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, adumot ti groceries dito eh. Nangalan nyo ti inggatang yaw. Inted ni manang Lailani dagita tatang. No kasta, imay ti kasinsin nyo dito eh. Uwan tatang. Idi naamuan na tayan mi. Masansan mo't ti panang bisita na kada kami. Talaga anasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kasta ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga rod tatang. Mababainak nga rodon. Tanaga dun tinait itid na. Dakkel ti utang tayo anaimbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kadi iti graduation ko, manang Lailani? Wen, Pia ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong yo, manang. Kan, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo lang unay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo. Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak, atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang ti dengdeng gamasao. Anya la unay ayati pagsaksakitan tinakam yo ken ni Uncle George. Apay adiyo mo't la maaramid ti tumulong ken kuana. Amuyo mo't abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad. Haging ga ka di ita?
Kat nasakit tinakam yu kan ni auntie. Ti asawa na. Ni Auntie Grace, a pobre. Ni Auntie Grace nga ada sakit na. Sipod inasawa na dayta Grace. Nang rugi mo malas iti biyagda. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George kan Auntie Grace. Panagkunayo ka di. Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, mami. Apay basol na ka di. Ah, Da kayo kumatin numero 1 amang tulong iti kabsat yu. Angam, saan? Taimutan yu met. Pangasi yu, mami. Agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Hoston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat guramot ngamin ti linaon ti ulo yu. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimek kan Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobwata kun dito'y balay ading ko. Paumaya kun dita. Anya di jay. Ijay silid samot ni mami tinagapunta dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidig tayo ni sa ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan piya ading ko. Dahil dito'y ospital. Intaray ko ni mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta na, auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga ginggaita? Manang, lumaban ka. Kabalam na ita. Ado kami amang ipatpatigkan ka. Agkararag ka. Agluluwa ni auntie. Tatang. Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa o. Nalabit, agbababawi. Gapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag kawan. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatig da ka unay. Nakakaasimot tilangan ni auntie. Agluluwalatan. Awan nga rod ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni mami. Awanan ni mami, uncle. Wan garod ka anakan. Anyangay, awan maaramidan tayo ah. Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Anda kami akabagyam ka anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman na, uncle. Kitawag kumanom abalin. Ije balayan ti pag naudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno adalat ta kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa uncle. Ala ah. Mapatgan na itakid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi iti kinaimbag mo kada kami. Biyag. Di tao. Insan Roda, manulagan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo anakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Huwag nga rod in San Cesar. Ay, naimbag pa day dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit damag ko ana i-promote ang manager iti dakal kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti may nga prestigiyoso nga eskwelaan.
Kanayon ko ngamin na makita ti post na iti social media. Isuda sa nga pamilya. Wan nga rod, baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag taadda ka apagut-utangan mi. Ay na, basta da awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagiti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gapot ta arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga rod. Mala, mangrikap takit din dito pestom. Tapno makaawid kan insan. Hala nga rod. Oray si kamit Masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka entong reunion tayo. Barang makaumay jay crush mo, edi high school tayo. Ay! Ay naagtal na ka man dita insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey. Talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di jay probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagawawid Han, amumot nga dadarayak nga event iti dayta nga aldaw. Adda pa meeting dagiti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Pambarantay ko maapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matida no kasi nga da oras tayo. Adu pa'y ti aldaw apan nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong, adu tinaskan may isaganak. Day tapay ti pampanunutek. Apay, saan ama itantan day pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day giant. Amin nagagayim ko kan dagiti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangan natin. Gundawayak day tayo along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Ay, naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad tagayami? Nasayat mat. Da kayo nga kumusta kayo mo dito Teka salata. Baklalata. Naibaglakit din. Taada na insan roda. Iso, ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat, kumusta mo to ni Roda? Makita mo tayo grocery ken restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante. Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay ati supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kuko iti daytoy apasdak. Intuloy na ti sigud ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang amin agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello, kumusta Jackson? Uy, kastilat awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam. Ay na, single pa dayta. Ay, sorry Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailaw ang gayam. Excuse me. Song batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga umar-aruyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager anya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingpit lata, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo saman. Iskam dyan nag-investan yung agagayem? Han, awanan di kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit day dya akumpanya, Mariel. Nag-close ang di opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran di Pinas di chairman. Kat nagiti officers iti na dyan kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko day dya kwarta, Mariel. Amom day ta. Agsya tayo pa Ay, di ka muna Jackson. Uston. Wanyag paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawid tayo. Taitulog tayo ni Jackson, iji balay ni nanang na. Bayandak lang.
May liwak mo kita kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan ito. Sige nga naman. May mitulod na kayo itong madamdama. Tamangan no, agdandana ganinanang mo ha. Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak ka na kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay, nagpaisot imbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang tinakatorpos iti kolehyo, iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara iti syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayawn. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Iso nga imbaga anak aturog ka pailaan. Sige nanang. Awagak inton madamdamah ti asawak. Hello, Han. Kaano ka nga agawid? Agbakasyon na pwede ito probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskang matgayam. Pangalak itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapmapan ti sweldo iti loan ko. Tulungan na kagdiskitar, Jackson. Ay! Nakapasyar ka mat diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo ah. Ado ti baro na ipatakdar apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka magayam dito'y palengke, Jackson. Uwan, Roda. Umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa'y Tada i-deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak a helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intang arudan, Jackson. Saan lata nagbali ti panakilangan ni Roda nanyak. Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Tanag ko nak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko. May papan iti kwarta. Saan? Diyak kaya tagundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi idiubing tayo. Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan di taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko ano nagtipang panunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwag ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman ak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tanti agbiyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pala ti asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tiagbalin a single iti tong palbiag ko. Adong mo tinagaram kan ka iti high school tayo Wan, ngam awan na gusto ka dakwada. Jackson, aglunakan ka. Sika lang ang tinagbalin nga special a lalaki iti biyag ko. Roda, no adaman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na kuma. Saan ang nailimad kan ka? Asika ti ultimate crush ko iti high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanyak. Taawan mo ti relasyon ta.
Amok ang nasingad la agayam tirik ng para kanyak. Di pangibilbilangam kanyak. Kat makunak a closure para kanyak dayto yan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawam. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka pa man. Kaya ti dawdawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyamanak, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito sa social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video. Ay, agore kata ipos ko pa'y. Basag pa'y man, ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ito'y may isa ka dagiti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan da ito'y? Jackson, iba ka man tagpay so kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka dida ka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan, ha? Nagawid ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kaslasaan ako na komportable di syudad. Imayak dito ay tapno maliwliwak. Ken umili umuten kada kayo agagayem ko. Ken kadagiti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, instances? Kita am da ito'y nag-viral iti social media. Naiskam ti asawam iti investment company. Ket may isa kadagiti nagreklamo. Pangasim di nakamlukluk wen. Nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag ka unay kan kuana. Ket gundawaya meten. Amok, kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Sana po nunay ta. Pudnungan da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Instances, anya ka ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli ako ni Jesyudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada. Kaya't nasa wen, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Angem iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Ang mga nusikam iti maluko. Ses, apay akas tamot ten ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam kay ni Jackson. Bimulog ka diti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggundaway dayjay. Amo nang amin asaan ka makapaggadgad kan kwan na. Insan, maasyan ka mat ijay tao Agdala nga rodan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laang itidakas. No bumulod kanya, si pupuso ak at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong. Tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanyak. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Kunang matlan asino, hanapan ni Jesyudad. Anakalapas iti panagadal na, kat nagbalin pa'y a manager. Hanggang nagawid mo talagaan iti probinsya nga kid daw ititulong. Insan, saan kumamit akas tati panagsasaom. Tatibiyag, adala tati mako na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit diida. Amin tayo at dalat tapaka itublakan tayo. Kat agyaman tayo kadagiti man nakaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak.
Ang adda ka dinangag mo, anay isawang ko kan ka, amadi? Um, Awan mat, saan ka di? ako nga, insan. Di adal man wano saan. Agpapadala taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan Apolos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat. Nagagat. Kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga amok. Malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak dayto eh. Ala, hustan. Ada ka asit ti Apo. Di na tayo baybayan. Itilatan na lang nga institusyon ti pagtrainingan ti anak ta. Uwan, Han. Saan tayo na sumurot ka dagiti gagayem kong agpasyar iti Hong Kong? Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Kan agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatag kayo ang pamilya iti biyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyek ang makalungaw tayong tumatlaang. Agyaman ako na iti Diyos. Tas ikatintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti daytoy a reunion tayo, Gayem Jackson. Awalan yaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan yaman na. Lipatan mo na, Jay. Amok a panangyali ka kamlaan kininsan mo aro, daday, Jay. Iso nag-isawang katikas, Jay. Kablawan ka kit di Tadamutan bukod mo ang negosyo. Ay nagyaman na ka. Inka gumakmat at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na yun pagkamangak no kas diya magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mat, Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasiunay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiyakan na kami. Iso nga inot anakabangon kami. Ay nawin nga ron. Kinwan gayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news? Tangay rinugyamon nga imbagases. Ituloy mo na. Ay kamaudyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko Roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend! Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, nakalong vacation kami ita. Iso sigurado makadaray kami. Ayos nga, Rod. Biyag. Ti tao. Dona, napagnumuan mi kadagiti kakabsat mo. Asika ti pagtuluyan mi nga agadal iti kolehiyo, anak ko. Ha? Agpayso nanang? Wen, iso asaya atom ti ag-eskwela, anak ko. Tapno makaturpos ka iti kolehiyo. Uwan nanang. Promise. Agyaman ka kadagiti kakabsat mao. Ta iso dati nagpabigay. Kaya't ko kumamit tagtuloy nga agadal. Nga marigatan dana ng kantatang. Tamakital-talon dalaang. Oresyak, kahit kumitagtuloy nga ag-eskwela, ang amawan mabalin ko. May salahan ka no kada tayo ti kabalan na ng kantata nga pagadalan. Wando na, napagnumuan mi asikalaangan tagtuloy nga agadal. Ta sikati kalaingan kada tayo nga kakabsat. Sikati kanayon nga agtap ijay pagadalan. Agyaman na kiti pa nagtalakyo kanyak. Kat ikarit nga agadalak anembag. Ipasigurado kada kayo ang makalpasak iti panagadal ko. Kat da kayon to ti pangisagutak iti baligi. Anya ti planong itamanong Ben. Mapanang iti syudad, ngayon ti gayam ko. Agpaayak a helper na, Elsa. Sika nga
Kaya't ko kumamit kag trabaho iti syudad. Ng pampanunutak dananang kantatang. Awan kadwada dito'y balay. Iso a pampanunutak lang ang taglako iti barbecue dito'y sangwanan ti balay. Mayat na panunot mo ha. Dalan iti sango ti balay tayo. Iso asiguradong adu ti gumatang. Ang pangalama iti pagpuuna mading ko. Lukatakton adi alkansyak, manong. Ay na, nasakit man ang tisakak bakit. Ay na, limtag man na Ay, nasubraman nga minang tinangan iti maiparit iti kalman iti kasaran. Amom abawal kan ka, ng pinalaluan mo. Uwin nga raod. Naimasak ngamin tinagsida. Ita lang ngamin na makasida akit tekas jay. Ala, siya kung ti mapanagsibog kadag iti mulat anatang, no di mo kabailan ti magna. Ay, nasakit no magnaak bakit. Ay, ano sampay lang aruda. Wen lakay. Ay abak pailaeng ni Elsa, takadwaan nak nga agsibog. Uray ta saan anaglako iti barbecue ita. Agawid kayo, nanang. Talupas kung ti agsibog. Ado pa iti sibuga, manak ko. Tulungan kan tapno malpas adagos. Saanan? Kabailak day to'y. Ingkay kitkitaan ni tatang. Taamangan no mabisinan. Ingkay ilutuan iti kanan na. Sige nga, Rod, anak ko. Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasayat mo't nanang. Aywan, isungay mawagak, tanagpauitak iti kwarta. Mapantuirwaran ni Elsa, tagumatang kayo ti kasapulan nyo, di tabalay. Apay, nagsweldo kan aya, anak ko. Pwen nanang, Agurnong ka iti kwartam. Di mo ipawit amin ti sweldom. Taad dapay mo't kwartami nga uray kaskasanaw. basta alaan nyo, tanyaman nga ipauit ko. Isupay apang nayon nyo iti pagadal ni Donna. Aywan, kumusta ni Donna? Kasjay nasaya at matipan nagadal na. Ala nanang, bagbagan nyo akanayon na. Tapno makalpas iti panagadal na. Ay, sige, tagrubot kami nanang. Agitulod kami man iti sabsabong iji Manila. Bye! Sige anak ko, bye. Oh, at iti allowance mo doon na. Agyaman nak nanang. Aywan, bayad akong di balance ko iti pagadalan. Siyak lang aminan ti saan ang nakabayad. Apay numakisarita ka payla ang anak ko, tainutam abayadan. Kababain, may mayat no bayadak aminan. Wadamot la pagbayad ko di tayag yun, taparehas matlaang. Paggatang mi kumay ti abuno, di ituldulin ko akwarta anak ko. Damanang kan manong ngay, awan ka di kwartada. Di damang mangtod ka da kayo aya. Mangmangtad damot kiti, anak ko. Yagyo nga rodan ti pagbayad ko, nanang, tapno malpasan. Sige, mabiit laang arod, anak ko. Nanang, tatang, mga sawa kon. Apay, awanan plano mga agiskwela, anak ko. Kaya't ko tagtuloy nga agiskwela. Nga masikog mo tan ginobyak. Tada ka din ornong mau nga ramatan nyo nga kasara anak kao. Adamat ang tatang. Uray, simple la akasar, ti angayan tayo. Doon na ading. Pasensya ka, no jak pala makatulong amang tititution mo. Dandaning aminan aganak ti asawak. Okay lang manong, mawatak. Awan problema iti dayta. Hindi pa ila Elsa ti tumulong kadananang kantatang. Naimbag tulo na makapas ngayon ni ipag mo. Makatulong aktumanan kada kayo, ading ko. Wen manong, sana bali. Makatawan lang ang tiurayan. Agturpusa kun iti kolehiyo. Nanang, tatang, agpakada-kada kayo. Tay nakagtrabaho iti syudad. Adda pagtrabaho ak ijay. Ay, trabaho mo nga ija anak kao. Waitress iti may sa restaurant, tatang. Aganad ka ijay anak ko, di ka agliway nga kararag. Ni apo ti mang tarapay kan ka ijay. Agyaman ak nanang. Ay, nakapsot mat nga mintikita iti panaglako iti barbecue dito eh.
May mayat iti papanak. Tamayat ka no ti sweldo kung natigayim ko. Saan mo ang problema hindi pag-aabang mo dito syudad? Tag-stay in tayo kada boss. Nasaya at nga rod no kasta, Gigi. Sana narigat trabaho dito ay. Tilang pakabanugan tayo no weekends. Tanagad-ado ti tao. No weekdays ay relax na relax. Kasta ka different. When? Iso apat check saan ka ma-pressure kan ma-stress iti trabaho. Ay, girl! Talaga ka di ka nagtuloy ang nag-eskwela? Saanan, friend? Ay, napahingay. Awanan balak mo amang ituloy manan? Saanan, friend? Taawan pagadal ko. Kanisa na bali. Taumadanin ti panagturpos di buridat kakapsat ni. Okay lang kada kami kinimanong ko. Nga oray saan kami ang makalpas iti kolehiyo. Basta makalpas di kapsat mi. Pakaragsakan min dayta. At least, adamay saan nakaadal kada kami, Gigi. Nanang, tatang, inton bigatan ti graduation ko. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos ka matlaang anak ko. Agyaman kami, tasinay-saya at mo tinag-eskwela. Utang ko ti amin kada kayo, nanang. Tatang, Ay, maragsakan kami anak kao. Kahit sapay lako ba, nagtultuloy yan, ti pananggunod mo, kadagiti arapaap mo iti biyag. inakagtrabaho, nanang, tatang, panawan kayong diti balay. Sige, aganad ka anak ko. Wan, nanang, o sige, mapanakon. Kasla ka ano laang idi agad adal pa iti anak ta, lakay. Ita, may sa profesional. Napintasan ti trabaho na dito lugar tayo. Karoon, bakit? Apay anak ka rupangat ka, lakay. Simrumadan ti sakak. Limtag ngamin manay na. Ay na nagsakit pa ti sikat ko. Ay, agin anak ka pa'y lang. Di ka pa'y lamapan ijay talo. Wan, ay ka ba ilang timag na. Pasarayag sakit pa iti tiyan ko no na duma. Anya, ay kat mapantag pa check up Narigat no mabaybay anday ka. Ada kwartaya. At dapay matay duldulin ko ang naglakwan tay tinatan. Ala, agrobot ka, taintaag pa check up. Imayak, taumayak ko maumutang iti kwarta mading ko. Sikatin na panunot kong asitgan. Tas asidig dito papanak. Tagpadatang ada dito syudad. Katwan manuti ka sa pula manong. Apag iso, nagsweldo kami idi kalman. 3,000 man ading ko. Tapag pa doktor ni bagat ko. Kanayon ti pa nagsakit di asawa. Ay, kaasimat ni Ipag. Ala, itod ko ti bulbulo da manong. Diyak pa'y may ikanan dananang kantatang iti kwartada. Takas to'y mutin ti mapaspasama kiti asawa. Ala, saan abale taad da ni Donna ijay. Patsik adi na baybay ang dagiti dadakkel tayo. Tikit di asawam ti panunuta manong. Agyaman ak Elsa. Sapay ko matagimbagan. Tapno makabayad ak kadagiti utang ko kan ka, ading ko. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Tikit di pa nang paagas mo iji asawam manong. At nakita da abataw iti apro ti amayo anak ko. Kat masapol ka no ama opera. Anya, kat mano-kanungay ti magastos iti operasyon, nanang. Ay, medyo dakkel nga road anak ko. At damat kit di tayo iduldulin ko, ngam kurang da ijay. Kasano nga tan? Sapay adda ko magatangag. Ha, Damanong ben kan manang Elsa ngay, inawagan yon. saan pa anak? Ay, awagan nyo ida at amang tadamot iti kwartada. Masapul a pagtitinulungan mi atallo ti magastos. Saan matla siyak ti anak yo? Anak yo mat ida. Isa masapul nga agtitinulong kami. Saan lamay may sa gastos, nanang? Hello nanang. Pasensya kay pailang ha. Tawan may pauit ko a kwarta. Tamasakit ti asawa. Okay lang anak ko, maawatak. Ala, sapay ko mga rod tagimbagan ti asawam. Uwan nga rod nanang.
Ado pa yung ti utang ko kan Elsa. Ang awagan nyo na ta, barang adama itid na. Friend, agpabulod ka man pa iti kwartan. Ay ala, sa nga ribo lang ti kwartak dito ay. Adda nga min binayadak idikalman. Angam ala Alam mo tayo nabatbati a kwartak Ni, anya ngayon ti allowance mo, no itad mo dayta. Ay na, siyak ti bahala. Nalaka lang a discard yan dayta. Angam mapay, kasla ka namin kamutan ang maawanan iti kwarta, friend. Pangip-ipanam iti sweldom. Ut-utangan ni manong ko, friend. Tagpapaagas di asawa na. Kan masapul ang maopera ti amami. Iso ang kasapulan mi ti kwarta. Anya! Ay sus! Sapay na ira ng awan takwar ko. Angam, apay no kasaritam ni boss, ta bumalik ka. Kuyugan nakman nga rod, friend. Manutimpawit ni Manang Nanang. 3,000 pesos lakan o tinadiskitar na anak ko. Hinutang ka nung amin ni Manong mo, jay sweldo na. Anya? Ay, grabe mo ti kinaimot na gidya kakabsat ko. Sana gaputada na talga na trabaho ka kat ipabaklay damot amin kanya kung ti responsibilidad. Tumulong da kumamot Gaputa siyak ti kabalayo. Siyak mat amin ang tinamnamahan damang ipaiti kasapulan nyo kani tatang. Madimat Saan mat nga itag na nayon kat singlak? Kasanon, no makiasawa ak tumatan. Kat addan to nanak ko. Siyak pala ka tinam naman nyo amang ipaiti amin na kasapulan nyo. Aw-awatam latta kumaan, dagiti kakabsat mo. Tabasit lang amin ti swelduda. Kan pasensya ka matan. Tasaan mi mat anagayatan ti panagsakit ti amam anak ko. Nimot nga min tatang. Ure ang muda bawal kadakwada kanandalata. Kita anda kumamot anda gitikan kananda tane. Narikat tagsapul iti kwarta. Sana mapidpido ti kwarta. Oray saanan bakit? Di ako nagpa-opera. Anya asahan numabaybay ang data, mas delikado. Kababain ka ni Dona. Mapasubo nga gastos. Awan kwarta ta nga ramhaten ta. Imbag anamot nga grubwat ta itay saan aya. Kasjay ti panagsasauna. Aw-aw atemun lakay. Anya nga ay nakarubat kayon. Intayon. Wala agrubwat kan. Tapnusan nga agungot ya anak ta. Daras lakay. Hello, Donna. Kumusta ni Tatang? Agawid ka man Manang. Tamay mo man kitaan dananang kan tatang. Adda trabaho. Diyak makalangan iti trabaho. Ay, adang magtrabaho ka ading ko. Ay na. Panawa mo day tatrabaho. Tanagbasit tumatlat sweldom. Ha? Umay mo kit di bantayan dananang kan tatang. Anya matikastan. Siya kaminan. Siya lang aro tagas-gastusan. Siya pala ti mga sikaso kadakwada. Saan kumamatakas na ti style yu Iasa yu matamin kanyakon. Makitinulong kayo matamanang. Ala, bayam. Agpakadaak iti boss ko, Donna. Nagbaliwan ti ugali di kabsat tamanong. Ngimaton ti purwana. Nagsakitan ti panagsasauna. Nadlaw ko matday ta, Elsa. Imawag matla kanyak. Agkakasakit agiting bagbagana. Anyan. Saan matakas di idi ni Donna? Nagbaliw matan. Kasla saan nga iso tay kabsat ta idi anak makin nakasingsingpat. Nagbaliw idi nakaadalan. Itatan na opera kayon, tatang. Kitaan nyo mat ngamin dagitikan kanan nyo Kan ko na ti doktor at anggadan nyo anay imbag ti sugat yo. Tapno sana mabriat ti dait na. Sana natangkan ti ulo yo, ta sana da kayo tagas-gastos iti panagpagas yo. Uway, anak ka. Sana gaputa di adalak. Nga da natalga da trabaho, kat namnamaan nyo matan ti sweldo kapag paagas yo. Sana may sa anak yo. Talo kami. Iso saan ko malasyak ti pagdawatan nyo iti kwarta. Nang runay tatadan nobyok. Makiasawa ko ni ti mabit. Ala, husto day tan Donna. Di mon pagsawan ni Tatang. Ta saan na anagayatan ti panagsakit na. Saan ko pagsasawan, Manang? Ibagbagak laeng. Ala, mapankan iti trabahom. Ta siya kun ti makaamo kadananang kan Tatang. Ni,
Apay nga impake ka, Donna. Papanam? Agdan na kami ni tinobyok manang. Anya? Pagdanaan nyo nga eh. Agabang kami ili. May mayat no madayuak. Tapno mayat dayuak iti responsibilidad nga impaako yu kanyak. Anya? Apay, di kay pa'y agkasar itinobyam, sakbay nga agden na kayo? Di man pakibiyangan ti may papan ni tinobyok, tabiyag ko da ito manang. Anyan. Talaga asabalin ti ugali ti kapsat mi. Manipod na addaan ni iti trabaho. Nagbaliw matan ti ugali na. Anya, agabrod ka ko nam, Elsa. Huwag tatang, tadamang tulong kanya kagayam ko. Iso ti makaamo iti amin ang magastos. Sayang day no paluspusak. Day ti laang ti amok awagas, tapno makatulong nga kada kayo. Awan na ilupas ko a kurso. Iso nga agabrudak laangan, tatang. Ay kat nasaya at ano agabrod kan manang, tapno makatulong kamat kanyak. Wandona, takababain mat ngagpaysukan ka. Maibusan piman ti kwartam. Gapo kada tatang kananang. Iso apasen siya kalakuman, ha? Sapay kanayon ang maulaw ni nanang. Tsak amuan niya mo ti sakit na. Ay, gastos manen. Ala, di ka madanagan. Syakton ti mangipa-check up kininanang. Kat di ka madanagan. Tadi kam agdawat iti kwartam apagpa-check up na. Syak ti makaammo nga agdiskitar, Donna. Hello, Manong. Di mo't nalaing kan nga agmaneho. Well, Elsa, siya ti mangiman maneho, iti may sa attractibus me. Kayat mo ti umay dito abroad. Tulungan ka, Manong. Driver ti applyam dito eh. Dakkel ti sweldo. Ha? Eh, kito na. Alaman nga ron atin ko. Kayat ko Hello, anak ka. Kumusta kayo ni tikabsat mo dito abroad? Nasayahat kami dito tatang. Kanayon kami nga agkita. Nagsweldo kami. Iso nga agpaw-it kami manan iti kwartayo kininanang. Agyaman ka may, anak ka. Wen gayam, napagnungwan mi kini Manong Ben amang tangdan kami iti babaunin nyo di tabalay. Anya, apay masapol pa ilang aya. Wen atatang, tapno adakad kadwayo kininanang. Ken tapno addagluto iti kaninyo. Kas kada mangilaba iti murang nyo. Kabaylan mi pa ilang aramiden dagita. Isupa iti panangdan nyo iti katulong. Basta manangdan kami, addan natulag ko nga umay di tabalay, tatang. Ha! Papa Namlab. Kasangsangpot mo lang ang pumanaw ka manen. Ako, nalipat ti may sa cellphone ko di palay. Inaksubdian daw na. Anya? Sige, sir. Diliwan nyo dagit abalang kantes. Ma'am. Oh, Glory! Apay nga dakadwa mga pulis! Di ko na. Yak matuntun to'y umok yu iti babae. Agpulo kayo itan. Ha! Nakaawang ka, Madonna. Kumusta? Naimbagman ta nakalagip ka nga imawag, ading ko? Uwan manang. Bumulod ako iti kwartam. Nabayagan nga awan trabaho. Tapi naikat na ti asawa ti ex ko iti trabaho. Kat aging gaita. Marigata na nga agapla iti trabaho manang. Ala, orayom ti ipawit ko ang kwarta, Donna. Angam no kayat mo, tulungan da ka nga agabrod. No awan ma-applyam at trabaho dita. Ha? O sige, kaya't ko manang. Agyaman na kada kayo manang Elsa. Manong Ben, tinulungan da ka makaumay dito abroad. Kasta tiya kakabsat atin ko. Agtitinulong itirigat kang ginawa. Pakawanan da ko ma. Gapoy ti ugalik iti kalabas. Naamiris kong tibidot ko. Agyaman nakta nakaamiris kan, ading ko. Ala, pagadalam dagita na pasamakan ka. Amom tun tirumbang kan saan iti sumaruno.
Ay na! Nagigida na nagbakasyon na ito'y talungan naktabak ay. Wan nga road lakay. Ay na, kailiw da kayon nga anak me. Kailiw da kayo nanang, tatang. Kailiw da kayon. Oh, adto ti pasarabok kada kayo nanang. Tatang, kan adto ti kwartayo oh. Ay Ah, na, ay. kwarta da gustiyaw awat mo anak ko. Kat kasangsang patyo pa ilang. Pakawanan dak kumananang. Tatang, no pinakitaan kayo iti sana na saya at iti kalabas. Ipatpatag kayo at dadakkel ko. Saan da ka aginura, anak ko? Inaw-awat milatan, dagidi adyar mo kada kami. Taamo me amaka amiris kan tumatlaan. Patpat ganda ka mat, anak ko. Da kayo nga anak me. Patpat ganda kayo amin. Biyag, ti tao. May imbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasing mangpat. Ni Aykard, nobyok. Ha? Aykard, ni Nanang. May pag-orasyon, Nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo kadain nga gamam mo iti insangpit mo lalaki, anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aykard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak, agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni Aykard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, ah. Sayo kad nganti kinatao na. Diya mo, Mesay. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Palagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pa'y laan nagamam mo. Imbagakan kun kuha na amay saka single mom. Kahit Nakasagana ka numat nga agbalin nga mati anak ko. Ipatag na ka no kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta, anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna munda nanang kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay, umay kikit din tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabay na ka makisango kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga Rod, inak ibagang ta umunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabil lang, tinapanunot ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado day di lalaki ang parang itarak ka. Adayaw tirignakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aykard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani ay card tiagaw awin, kasta. Ay na, adun ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay matlalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasamak. Nataer na ay card. Amangan nulukwan na kantulang da dya lalaki. Amangan no sa lasik ka tinubya na.
Anyat pa nagkit tayo iti nobyok tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpe. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, ginanaak pa'y. Ala, siya kung ti mangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada di selecta. Agay ayam. Ano sa mga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agresay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigati makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanyak. Namin ano ako na nag-apply iti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanyakon. Sana bali Jack bye-bye ante anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman nak iCard. Ano sa kunti ag sales lady ije grocery. Tanasing pat dagiti amo kay Jay. Sika ko mati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat siya na kami. Unya rin tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Umbaki di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadaw. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, barok. Adaak mo't ang mga awawir iti apo ko, may. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa ilaeng. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasayaat nga rod ano kasta. Tane, manumutlat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Una na. Agtrabaho ako inton umay abulan. Man nakibiyang launay dagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak diti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida iCard. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasauda? Iparupa damot launay asandak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin aya, masikuran kayo na awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan mo't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan maulit dayjay? Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may abaw. Di mo damagan na taking kwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tanto man ang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo aramidan ta anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata dadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay mala. Sapay ko magaron, tagpaiso na singpag ta dyan lalaki. Sapay ko tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Taga-anong di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na di? Tasada nagkasargal daw. Hindi minto ida pagkasaran nga ure anyat mapaspasama. Agdintin na damot ng tata. Ure Idaw dawat ko nga asapay lang ko matagsi na dan. Anya?
Apay, padito ugali di manugang yaw, tata. He, Jack, mo. Yung badlaw nga ginsising pa lang, di dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi, Messi. Di mat imbagak ngayon to no may alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Jack pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak mat no Jack makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakata sa pulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid no awanak. Siguradong agsangit. Ngam adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe oh. Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot da ay kad kan di apo ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga ro din ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngay mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo iti nobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid iti lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da iti nobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak kaw. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard tanasingpat da ijay. Patsyak adi na baybay anti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uri ko man kadwada ka nagawin. No kastamit lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami lang dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam amoy tinay dyan lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami lang iti sa bali apag naidan mi, tatang. Ay, talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan la siguro ti signal iti lugar da. Apay nusurutam lang ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kada kwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ay ata sa pulan tayo. Jack, ngarut amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkan ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko. Di mo ko mabaybayan na po. Ala. Agkalma ka lang, Lise. Di ko nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasamakin ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay ken pulis ti amay. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko me. Baro ano meron ti umawawag. Hello? Hello? Sino ka din ni Macy? Dahil na nakiti mapukpukaw ng uping? Wan sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo iti na-post iti social media. Iso may nawagan ka.
Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya tada kami ti ubing. Anya? Oh, sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Sinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Oh, anak ko, agyaman agta nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da dya lalaki kada kami agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kaya kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti inasip ganday dya lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman agtasim marungkar ka diti pagbaludan, Messi. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtala ka kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pagawanan na ko, ma. Nakulapan lang ti panunod ko, iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ka. Di ka basta talaga iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kin kwa na. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan da ko ma, tatang, nanang. Insaksakit ko day jaya tao. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Libatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agdalag, iti saan mo unay nga mo at tao. Wala nang. Nagdagipakon akanayon dagiti pamagbagayo kanya. Ala, ti pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga iCard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pasyar. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay ah. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Katsabay ko, ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen, Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. ha? Nakamabayin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak tayo jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi dyan bagbagam? Taruming baulat ta ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo. I love you, Messi. Sigurado ka, kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha.
Gardo. Naklunan nak. Ikasar ka tagos. Kas pamanagnak ko iti kinapudnukin ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko pudno nga anak ko. Nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kan nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ado ti babalasang dita. Amabalin mo nga arman. Ngam, no apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babain iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak, Messi. Agkasarta nga, Ruder.